Yes, guys. How are you? You see my eyes? Today, 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 is Burundi Talabim. Medana came. Me coco girl. Me coco boy. What did they do it? They were hot. Please, you yourself guess what? What Coco get done it? What Burundi Talavil done it? What Diana Kemi done it? What Coco Boy done it? Problem. No talk. What about Kenyas? We get them. We don't remember. Hey, Dimwango. Say something. Jeg vil gerne, at vi skal snakke om Jobnet. Om Jobnet? Ja? Ja. Er det din joblog, Ja. der skal laves eller hvad? Ja. Men er du er der indkaldt til møde på mandag? Nej, jeg har ikke set det, fordi jeg kan ikke se det beskeden. Hvad kan du ikke se det? Jeg kan ikke se beskeden. Jeg har kigget i går på postadikter. Der er sådan en brev til dig med eller indkaldelse. Er du indkaldt til møde på mandag? Jeg kan ikke vente på mandag, fordi jeg har ikke afleveret mine timer. Nej. Men du skal komme på mandag også. Vi kan godt lægge jobben op i dag, men du skal komme på mandag. Okay. Prøv at komme med. Det er så det lange til at sige det. Jeg har ikke gjort det. Nej, og du skal gøre det hver uge. Dit CPR-nummer. The problem this time because they didn't know. Without knowing exactly, I think that's it. But Inge was sitting that when she's finished with the other client, and try and talk to her because she's the one who's paying the document. So just to make sure she can see what the difference is. Yeah. So if you want some coffee? Nimekutana na mtu naomba simu yangu naanza kusema tuongee au kuna simu. Ndio niko hapa na chunga. Itakuwa hiyo. Niko hapa na chunga. Nikana mwambia nilifunga simu yangu haitumike hakutika. Kaendelea kusema uko na simu baba. Nasema okay. Akasema chunga mwingine sio mimi.